Nalazimo se ispred novogradnje u Novom Zagrebu. Ova novogradnja je u visokoj fazi izgrađenosti i najčešće ljudi primijete ovakve objekte tek u toj fazi, kada je većinom to ipak malo prekasno. Na primjer, ovdje od 36 stanova dostupna su samo još 2 stana, ali nemojte očajavati jer imamo mnogo nadolazećih projekata, tako da nas samo nastavite pratiti. U zadnje vrijeme ljudi se najčešće odlučuju za novogradnje, a ja ću vam navesti nekoliko argumenata zašto. I naravno, prvi argument je to što su novogradnje nove. U ovoj fazi izgradnje moguće je birati parket, pločice, položaj utičnica, pa čak i pregradne zidove. Tako da stan koji kupujete može izgledati točno onako kako ste ga zamislili. Često ljudi misle da se dugo čeka izgradnja nekretnine, no u prosjeku to traje od početka gradnje do završetka, odnosno do uporabne dozvole, 1 godinu, 1,5 godinu. No ipak, jedan od najvećih argumenata je taj što ćete za iste novce dobiti kvalitetniju nekretninu. Od trenutka kada ste kaparili stan do završetka gradnje, vrijednost vaše nekretnine raste s obzirom na stalni porast cijena. U usporedbi sa starogradnjom, u novogradnji konstrukcija je puno kvalitetnija i garancija na konstrukciju je 10 godina, na unutarnje radove 5 godina, a uređaji su svi novi, tako da za njih također vrijede garantni rokovi. Svi koji ste u potrazi za svojim domom, obratite nam se, zajedno ćemo proći cijeli katalog naših nekretnina i sigurna sam da ćemo pronaći idealno rješenje za vas.